Kada se nalazite na putovanju i želite da imate fotografije sa putovanja za vaš Instagram feed, da dobijete milione followera ili jednostavno da imate profi fotke, a nemate profesionalnog fotografa sa vama, onda je ovaj video za vas. Jer u ovom videu ću da podelim sa vama par načina kako vi možete da napravite sjajne autoportrete i da njima vladate. Dakle, subscribeujte se, kliknite zvonce i ajde da počnemo novi video. Prva stvar koju treba da znate jeste da investirate u neki dobar stalak. Većina, verujem, da fotografiše selfije sa mobilnim telefonom koristeći selfie stick, ali ako možda kupite recimo Jobyjev GorillaPod, onda ćete moći da savijate njegove nožice i onda da isti taj tripod, odnosno stalak, koristite na različitim lokacijama. Da obesite o granu ili bilo gdje drugde. Jer ako radite to na taj način, onda ćete vi da imate malo drugačije kadrove i onda ćete na taj način ujedno da se izdvojite od većine ljudi. Kao što možete primetiti, ja se trenutno nalazim u bašti jednog prelepog hotela i ovde, kao što vidite, ima dosta ljudi. Naravno, mi njih možemo da izbegnemo tako što postavimo ovaj tripod na neku od ovih ovde palmica i onda tako napravimo neku fotografiju. Evo recimo par primjera. Sljedeći savjet jeste da koristite tajmer. Kada se fotografišete na ovaj način, onda treba da uključite recimo 10 sekundi tajmer i prednost kada imate mobilni telefon, vi imate prednji selfie ekran i tada ćete moći da vidite kako izgleda ta fotografija. Imaćete dovoljno vremena da se namestite, da ispozirate lepo i onda, kao što rekao, kako nemate profi fotografa, imate sebe da napravite stvarno dobre fotografije. Na Instagramu možete da odete i da pogledate ove lokacije kako izgledaju. To znači da ćete vi odmah unapred biti spremni da napravite fotografije na toj lokaciji i da izaberete određenu odeću i određene boje koje mogu da pasuju uz određeni taj ambijent. Ako ste recimo osoba ženskog pola, vi ćete na more, verujem, da ponesete nekoliko različitih haljina, odnosno nekoliko različitih boja i onda ćete znati koju ćete boju moći da skombinujete u taj ambijent. Ako ste recimo kao ja i volite minimalistic look gdje nosite crnu, belu i jednostavne boje, onda je moj savjet, probajte samo da se ne stopite sa senkama. Priznajem da ovo nisu baš neke najbolje fotografije koje ja mogu da napravim, tako da ovo može da vam bude mnogo dobar video koji vam demonstrira kako neko ko zna profesionalno fotka druge ljude ne ume da fotka samog sebe, tako da samo vežbajte i sve će biti super. Naravno, način na koji vi editujete vaše fotografije može da ih učini da propadne kvalitet ili da ih istaknete da stvarno budu dobre. Viđam da dosta ljudi danas koristi barem 2-3 različite aplikacije, jedna je za sređivanje lica, druga da oblikuje telo, treća iskreno ne znam ni ja zašta, i problem kod toga nastaje što vi kada eksportujete iz jednu, drugu u treću, vi gubite drastično kvalitet i same te aplikacije ne eksportuju u maksimalnoj dobroj rezoluciji. Vi jednostavno pomerate te piksele i one ne mogu da se porede naravno sa Lightroomom i Photoshopom, ali imate Lightroom na mobilnom telefonu, što znači vi na jedan klik mojih recimo Lightroom preseta možete da dobijete recimo od ovakve fotke ovakvu fotku. Naravno, izbor je vaš šta ćete vi da koristite, ali moj savjet jeste ako već ulažete u neki iPhone 16 GB Max Plus i da imate vrhunsku kameru, onda nemojte da uništite kvalitet vaših fotografija koristeći neke loše aplikacije. Naravno, u komentaru mi napišite ako želite da napravim poseban video o različitim ovim aplikacijama za editovanje koju biste vi htjeli da vidite u sljedećem videu i naravno dok ste već tu ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da kliknete subscribe, pomaže ovom kanalu da raste i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, stay sharp and stay focused. Paka.